Da ka jingtmu banwanra ya ka jingan ba ka jingitu iki para nongsong snong ka dong ka thai mau konro community rural development block ki bosong basa hanong ba shillong ka mau konro constituency shillong welfare organization menta ka si ka laiterik no pra ka la penong ya ka ji ka do lang bat sam kusnam ru isa ki brio ki ba pau khmat bat ki banwanra burom ya ka dong ka thai mau konro hi bro ka wei ya ka di ka ji ka do lang la penong ha asam kristi hall ka bodon hadin kiti ha ka ba ki pai ba kan thup na du ki samla puli kan thai bat sinrang kumju ru ki rang ba na du ki long me bat ki rang ba ki batrai ki basong basa keleng ki caka sorsilong kilai poirenti syakati ke jelang nakaliang ba kular mukhemu beri principal kaldikin college habakren hak jelang lapan pau bakalong ka badon kam sibun bandon ke jingajan nah pergi pai ba jong kamokon ro ki basong basa asilong banyarap lemru uwe yo wepan nakaliang jong bakan singlen siang habakren kum kongsan hak ni jelang kendu lang balakot penlong de kamokon ro kusan si silong welfare organization ulai ke jiro ikani kan hon kabla sim ya kan sinjam ban khot ya ke jelang da ka jingtmu non ra ik jingajan ha pergi pai ba nong song snong ka thai mokon ro ki basong basa asilong Nagaliang ilungan na siya ng siniti. Papungkit pun sama, to nang pagtulong na gagam, to nang pagtulong na kiduk iso, dapat nakapit kabyang, pati di ilong kaway, pati di ito di pungkinong siyong kibasahan niya ko shalom. Nang tagay ka ba nagpabatong ipihan ni, kadi ka chilong jompi, pangasuban ang bangin brakswa, yak-yakay baro, hanggang jingir pati jilong, ladi ka society, kata kadai mengimbang dalam kejibisni, kejibisni ketika wake dapat, juga jatuh menjadi mama rojo kini kisi, ketika generation kebagi mentah, namapi kumapi mentah, idam kini kebagi yang bangsan, kiblayo ikiawat, kini kebagi racial, laga kesap kebawulai wai, mengenai day benong, babalai review, kerana kapdesi bantu yang question, ketika jikali kelong. Bagi day holiday bantu kathom atu ilalian bagi jam pun kita syempang kita dosap kaba kita trisam apa kadai kathom mengiru impoilam atau isi dengan trisam ikung kipul sabla ngaso balong bagi khud jo ko mauno konsensi ngakwa bagi sibur pa kini riu syempang riu dosap dan thanjong patu bol lali pun sama bagi misasman bagi riurangma bagi stay halak sab katalan kasunyang kebenhei ke bagi don rumai wai ide bersai syasman ban pemi bakalong kejiskan yang mau berprestasi kalong kejiskan yang society kalong kejiskan yang bila kejalan